السلام عليكم. عندنا كتاب العربية بين يديك Chapter 1 and Dialogue 11 الناس والأماكن. هيا نتعلم. يعني ثابت. Dialogue 1 الناس والأماكن. لماذا تركت العراق؟ لماذا it means why. تركت leave to leave العراق عراق. لماذا تركت العراق؟ حارس انتقل it means to move. انتقلت الشركة إلى جدة. The company moved to جدة. إلى it means to. وأنا مدير الشركة هنا. وأنا مدير الشركة هنا. مدير it means director. هنا it means here. And I'm the company manager here. ثابت. كنت سعيدا في العراق. كنت سعيدا في العراق يعني you were happy in Iraq. كنت يكون to be كان يكون. أنا كنت I was. أنت كنت سعيد it means happy. في it means in. So هذا صحيح. هذا صحيح. That's right. That's true. العراق بلد جميل. Iraq is a beautiful country. بلد country جميل beautiful. ولي أصدقاء هناك. ولي أصدقاء هناك. And I have friends there. There it means هناك. صديق it is singular and أصدقاء plural. أصدقاء friends. Just one friend صديق. ثابت. ما رأيك في جدة؟ ما رأيك في جدة؟ And what's your opinion and perception of جدة؟ حارس. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة is a big and very beautiful city. مدينة كبيرة مدينة city كبيرة big جميلة beautiful جدا it means very. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ How do you spend time in جدة؟ كيف how قضى يقضي to spend وقت time في in. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. I go with my family to the seaside. I go أذهب مع with الأسرة family إلى to شاطئ بحر it means sea. شاطئ البحر seaside seashore. ثابت. وأين تذهب الآن؟ ثابت. Where are you going now? Where are you going now? أين where تذهب to go الآن now. حارس. أذهب إلى مكة. أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. I'm going to Mecca to perform Umrah and to pray in Masjid al-Haram. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ كم means how long does the journey take to Mecca. تستغرق رحلة it means journey إلى مكة. حارس. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. It takes approximately an hour. Approximately it means تقريبا. تستغرق it takes ساعة واحدة ساعة hour واحدة 1 hour. So next it was first dialogue and then the second. من أين حضرت؟ من أين حضرت؟ Where did you come from? حضرت من اليمن. حضرت من اليمن. I came from Yemen. أنا يمني. أنا يمني. I'm Yemeni. ليث. ومتى حضرت؟ حضرت من اليمن. And when did you come from Yemen? ثابت. حضرت قبل 10 سنوات. I came 10 years ago. قبل ago. So ليث. هل معك الجنسية اليمنية؟ هل معك الجنسية اليمنية؟ Do you have Yemeni nationality? ثامر.
نعم معي جواز السفر يمني. يمني معي it means with me. So and I have a yes and I have a Yemeni passport. عفوا. هل حضرت للعمل؟ هل حضرت للعمل؟ Did you come to work? لي it means for. To. Yeah. So لا. No. لا حضرت للدراسة. No, I came to study. دراسة درس lesson. دراسة study. Yeah. وبعد الدراسة تزوجت. وبعد الدراسة تزوجت. And after studying I got married. After it means بعد. دراسة studying. تزوجت I got married. ليس. وماذا تعمل هنا? What are you doing here? وأنا أستاذ في الجامعة. أنا أستاذ في الجامعة. I'm a professor at university. هل تزور اليمن؟ ليس. Do you visit يمن؟ سامر. نعم أقضي العطلة مع الأسرة في اليمن. Yes, I spend the holidays with my family in Yemen. هل أنت سعيد هنا؟ Are you happy here? نعم والحمد لله. Maybe it's enough for today. هذا يكفي أفكر أظن. So first of all please subscribe to my channel and see you soon. So if you want to learn simultaneously Turkish and the Kazakh languages, I mean simultaneously, it's the same time, you can continue. Енді қазақ тіліне аударамыз. Let's translate it into Kazakh and the Turkish languages. So Kazakh is my native language and the Turkish isn't. So I'll translate it into Turkish also spontaneously. Therefore, don't judge me too harshly. Strictly, I mean. So, لماذا تركت العراق? Niye Irak'ı terk ettin? Terk etmek yani tastap ketu, leave. Неге Irak'tan ketip kaldın? Yani tastap kettin. İntalakati şirketu ile Cudda. Yani benim firmam, kampanyam Cidda'ya taşındı. Taşınmak yani koşup ketu. Менің firmam Cidda'ga koşup gitti. Ve ana mudirun şirketi huna. Ve ben o firmada müdürüm. Müdür in Turkish also müdür. Yani direktör. Yani men o firmada direktörmün. Müdür direktör. كنت سعيدا في العراق yani Irak'ta çok mutlu oldun. Mutlu olmak sa'id yani Irak'ta sen baqıtlı edin. Haza sahih. Ya bu dürüst. Yani ve bu doğru in Turkish. العراق بلد جميل. Irak yani güzel bir şehir. Yani şehir değil de memleket yani Irak ол әдемі мемлекет yani ел баладун деген ел деген сөз. Ли أصدقاء هناك ve bende arkadaşlarım var orada yani hunak onda tam. Yani менің onda dostlarım var. Sıdıkun dost, azdika dostlar yani azdika arkadaşlar yani صديق arkadaş. وما رأيك في جدة? Yani senin Cidda hakkında fikrin ne? Yani ra'yun fikir in Kazakh also Қазақ тілінде пікір. Senin Cidda жайлы пікірің қандай? جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. Cidda büyük bir şehir ve çok güzel şehir. Cidden çok. O Cidda қаласы, Madina қаласы үлкен, Кабира үлкен қала және өте әдемі. Cidden өте әдемі, Jamila. وكيف كيف تقضي الوقت في جدة? Yani vaktini nasıl geçiriyorsun? Geçirmek yani takdi. Vaktыңды Cidda'da қалай өткізесің?
أذهب مع أسرتي. يعني أسرة ailem le مع le ailemle birlikte أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. يعني ailemle birlikte denize gidiyoruz. أذهب يذهب gitmek. وأين تذهب? Ой, қазақ тілінде отбасыммен теңіз жағалауына кетемін. Жағалау түрік тілінде ұмытып қалдым. Deniz. Окей. أين تذهب الآن? Nereye gidiyorsun şimdi? الآن şimdi. Қазір қайда кетіп бара жатырсың? Енді қатты сөге көрмеңіздер. Қазір мен ешқандай дайындықсыз сразу аударып жатырмын. Don't judge me so harshly, and I'm translating now sorry for my without preparing. Without preparing, I mean spontaneously. So nereye şimdi gidiyorsun? أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. أذهب yani Mekke'ye gidiyorum umra yapmak ve salat namaz kılmak için Mescid-i Haram'a gidiyorum. Yani намаз оқуға және умра жасауға Mescid-i Haramға кетіп бара жатырмын. Солатун намаз, иә. كم تستغرق الرحلة إلى المكة؟ كم kaç zaman, yani kaç zaman alacak? Testağriku zaman almak, yani oraya gitmek, yani kaç zaman alıyor senden, senin ол жаққа баруыңнан қанша уақыт алады дейді. تستغرق ساعة واحدة تقريبا يعني шамамен, yani approximately in Türkçe, yani takriben, Türk dilinde de takriben, yani bir saat benim oraya gitmem 1 saat alıyor diyor. Türk тілінде де takriben болып келеді, takriben деп айтады, есімде қалған. Yani барлық тілдер үнемі қайталап отыру керек, қайталамасаң ұмытылып қалады. Сондықтан да мен осы жерде түрік тілінде есіме түсіргім келді сіздермен бірге. Мен айна хадорта, nereden geldin, қайдан келдің? Мен айна хадорта. Хадорту минал Yaman, ана yamaniyun. Ben Yemen'den geldim ve ben Yemenliyim. Yani мен Yemen'den келдім және Yemendікпін. ومتى حضرت من اليمن؟ متى حضرت؟ ne zaman, yani ne zaman Yemen'den geldin? Kaçan Yemen'den geldin? Hadartu قبل 10 سنوات, yani 10 yıl burun Yemen'den geldim, yani 10 yıl önce geldim, yani önce قبل. Hal ma'aka cinsiyetun yemeniyun? Sende Yemendik azamattығы бар mı? Yani sen Yemenlik cinsiyetini aldın mı? Yani öyle olacak. Naam, ve ma'i cevazu sefer yemeniyun. Cevazu sefer el-yemeniyu. Evet, bende Yemenlik olacak. Yani cinsiyeti var. Yemenlik pasaport. Yani pasaport bu cevazu sefer pasaportu. Evet, pasaport in Turkish also pasaport. Yemenlik pasaportu var. Sende Yemen pasaportu var mı? Yani önceki kelimemiz. Evet. Yemendik azamattығы бар. Hal hadarta lil amal? Buraya iş için mi geldin? Yani li için. La hadartu lid dirasa. Жоқ, sabah için geldim. Hayır, dirasa. Oh my god. Yani okumak için geldim der. Evet. Ve ba'da dirasa tezavvactu. Yani okuduktan, öğrendikten, yani üniversiteyi bitirdikten sonra evlendim. Üniversite okudu bitirgenden keyin үйлендім, tezavvactu, evlendim. Ve maza ta'malu huna? Burada ne iş yapıyorsun? Бұл жерде қандай жұмыспен айналысасың? Maza ta'malu huna? Ana ustazun fil jamia. Ben bir öğretmenim. Üniversitede ben bir öğretmenim. Men üniversitede muallimim. Hal tezurul Yemen? Yani Yemen'i ziyaret ediyor musun? Yemen'de көріп қайтасың ба? Барып келіп жүрсің ба Yemen'ге деген ғой.
ziyaret ediyor. نعم أقضي العطلة مع أسرتي في اليمن. Evet, ailemle birlikte Yemen'de vakit geçiriyoruz. Vakit geçirmek akdi yukdi. Yemen, otbasымен Yemen'de vakit ötküzemin. Hal ente sa'idun huna? Sen burada mutlu musun? Yani sen osunda bakıtlısın ba? Naam, velhamdülillah. Evet, hamd olsun. Yani maqtav деген mağanada. Praise, Allah'a maqtav olsun. Baqıttımın.